ACIARI ni KUURUA bainyirie gukiria kithomo muno na kutegera mitugo ya AANA bao ndiria bakuthoma kenda bomba kumenya mantu jaria bakuthithia kiri mathomo kuringana na bamwe ba athomi na kinya endi kithomo kuma IGEMBE North. ACIARI babaingi ni bonekete bati kwenda kugwatirira kithomo guntu gukunkuruki mitugo ya gukenera kiri AANA ya cukuru ni KUURUA kinya mitugo iji bethirwe bagitegerera nuntu ni thukangite. Kagita igakinyete indi ACIARI kumenya kithomo kina bata na gugikira abonene kenda AANA abao bathoma abwega na ara kuringana na bumwe bathingatiria abakithomo bakuga ati kagita kaingi kinya mwana kaingatwa cukuru ACIARI bantereno cia IGEMBE batithingatagire kumenya gitumi kia mwana uju engatwa konaniria uma batikubatara na kithomo. Parents need to be sensitized. Hawa wazazi wengine hata hawajui, mtoto anaenda shule na anarudi anamwambia mzazi wake amefukuzwa. Kama umefukuzwa si uende shamba, enda palilia. Hawajui that level of ignorance. So we need to really sensitize. We need to bring the stakeholders together, the board members, the PA, the teachers and the learners, to make sure that the presence of the learner in the school is imperative for them to succeed academically. Hakuna mtoto mjinga, hakuna. That below average, hakuna. Watoto wa IGEMBE, they are exemplary bright. I want to promise you, I swear, kids in IGEMBE are bright. They are bright. Lakini lazima tuungame pamoja, wazazi, walimu na wanafunzi. Watoto wetu wote ni wakwenda university. Ogwende baliuga no mwanka kira muciari athingatirie mwana wake muno igitarira ri cukuru ni kenda amenya na kuthingata mitaratara emiega warira bakuga kinya mantu umegie kunenkera AANA abacukuru ibarua muno biotumira no ntubo batiri kwithira bukiragano nabo na kurwigwa nabo bonene. PCC na hata sisi wenyeji wa IGEMBE North tunaelewa kuchuna miraa is our cash crop na atukatai, lakini mbona watoto wa primary school, mbona watoto wa high school wawe ndio wanarundikana kwa promobox wakienda kutunda miraa, watoto underage miaka 10 miaka 12, na tuko na kina machifu huku na kila watu. Lazima tushirikiane ili jambo tulikomeshe. Tusipofanya hivyo tukaendelea kwa twena mpaka bakuma Haiti na haraka mbo ati anta bakurea cukuru na bare merake promobox bare merake bonda. So kama tunataka kusaidiana no mwanka wewe mwalimu oro kuelewa utetheri muyumbe utethia kithomo kita na mbere IGEMBE North. Motivation is the key. Good degrees are very expensive. Good degrees are very expensive. If you want to invest in education, don't shy off. Kuma IGEMBE North, Betan Class, Chaba.